mei le thadinga hung ka hi ti thulem ben luk bung som le ni chang som li le ku apat som nga le thum ben mei le thadinga hung ka hi ati hi Pentecost an bul ha ding chu aseina hi baptai chan ning kan ye ati hi ro sang thi ding chu aseina hi asukhana hung ka hi ati hi jurate dana khela jan talte aundin do ding u chu aseina hi tai in chung khana mi nga ki khana thumin ni adowa khandiu chu aseina hi Genesis hin mihem in simlo pi dan asejin Exodus hin sowa amuwa agapui do ding thu asejin Leviticus hin akithaina di dan thu asejin number hin jurate to do zo se wasun do so kein Deuteronomy api na hi Deuteronomy hin number sut banga abol na awam tin akul chidin aile number sut banga ato do lo ji u chun abon chawan thimo changam tawen he hichi ji a chu thum panga ni ado ati ahi khatna pan chapa ado ding ati hi mo si dan le Pentecost dan ki do ding dan thu ase ahin ahi tai nina chapa ati hi Yesu ki seina ahi thumna anu ati Jerusalem ki seina ahi lina achanu ati hi mi pi te seina ahi ngana ate pi ati Pharisee so seina ahi amonu ati taga hobung Pentecost aseina ahi hi so yo se chu ki do ahi ve hi ama hi ki do hi ve kaso pite tu khang nung yong hin wa noi ja hobung yo sin Pentecost hobung le sabat hobung hi adem win ahi pathin nga ha yo se thine pichi ta na men